मुसलपुर डिस्ट्रिक्टनि गासिबो दैदेनगिरि आरो मुसलपुर ब्लकनि आरो जोंहा माइनरिटि सेलनि दैदेनगिरि गासिबो दङ दिनै मुसलपुराव बिराद मोनसे मोजां थासारि जोंहा दिनै जानानै थांबाय खारन बे दिनखौनो जोङो थांनाय 3 बोसोरगारि जों नेबाय थादोंमोन मानोना बिपिएफ दोलोआ दिनै मेदाघाट होननाय जायगायाव जिबायदि किडनि फेल जानाय मानसि हार्ट एटेक जाखानाय मानसि प्रेसार स्ट्रकआव जाखानाय मानसि गावनि हिन्जावजों लोगोसे गावनि हिन्जावनि बिनानाव बिबथै आदै मादै गासिबखौबो थाला मारि होजोबलायनानै प्रत्येक न'खराव गंसे 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 गारि होनानै आरो लोगोसे 2,000 कोटी रां होनानै जिबायदि मोनसे भटिं खालामनायनि मोनसे सेन्टार मेदाघाटखौ बानायदोंमोन अर्थात दिनैनि दिनाव मुसलपुराव मोनसे भटिं जानानै थांखांबाय बेखौ फ्रि फल भटिं होननानै जों बुंदों 2025 सनाव जिहेतु बिटिसि इलेक्सन दङ बिटिआर इलेक्सन बेवहाय बिथांमोना बेसे भट मोनमारगोन दिनै बिथांमोना टेस्ट खालामदोंमोन गमामायैनो दिहिरा बागानपारा आरो खख्लाबारि गासैबो ब्लकनिफ्राय मानसि जरायजोबनानै बिथांमोना बेयाव दिनै 3,000 आरो 3,500 गेजेराव मानसि गेदारिं खालामदों आरो मुसलपुर समष्टिनिफ्राय जोंनो काउन्टिं सोलिदों जोङो मोनदों मा दिनैनि दिनाव 1600 भट बिथांमोना 1600 भट मुसलपुर समष्टियाव दिनै मेदाघाटआव ज' जानानै थुनो हादों बेखायनो दिनै मुसलपुर समष्टियाव बिराद फुर्ति मोनसे परिबेस दिनै बमा गावनाय खामानि सोलिगासिनो दं गाबोनो 20थानिबो बारा बोरमा आरो अमा बुथारनानै फुर्ति खाना जानायनि प्रग्राम जोंहा दङ मानोना अलरेडि जों मिथिखाबाय मुसलपुर समष्टियाव फैगोन बिटिसि इलेक्सनहालागै एकदमबारे जिर' बिपिएफआ गैमाथाला जासिगोन बे खाटां जाना फैदों बेखायनो जोङो दिनै बिटिआरनि गासैबो इउपिपिएलजों दिनैनि जि मोनसे मोजां दिन जोंहा मुसलपुर समष्टि हिसाबै बेखौ शेयार खालामनो बयजोंबो रानफानो थाखाय नोंथांमोननि मिडियाखौ दिनै जों बेवहाय लिंहरदों खाम्फा बरगयारि बिथाङा मोनसे अभियोग खालामदों दि राकेश ब्रह्मआ जानला मोनला बखिलाबायनायनि थाखाय गोबां राकेश ब्रह्मआ मालाबाबो गाज्रि भाषा रायलाया आरो राकेश ब्रह्मआ मालाबाबो नंखाय खोथा बुङा राकेश ब्रह्मआ जेखौ सैथो बेखौ बुङो राकेश ब्रह्मआ दिनैसिम जेसेबां बुरजा खामानि मावबोदों गावनि खोथाखौ खोथा महर होनानै रायजोफोरजों आं मावबोदों आरो दिनै मुसलपुरनि रायजो राजाया आंखौ बिदा फंबाय गावनि फिसाला बायदि अनो बे बार बे सान्दुं बे अखाया मुसलपुर समष्टिनिया गोलोमदैया बे गासिबो आंजों लोब्बा दंजोबो गतिके खाम्फा बरगयारि जायखौ जोङो बार बुंबाय थाखादों बिटिआरनि बेदर गेसाव साप्लाय होग्रानि राजा बे खाम्फा बरगयारिया दिनै जे मुसलपुराव फैनानै आगान होफैबाय आसलते मुसलपुराव बबेबा दखरसे जायगाखौ बियो सुहासो खालामनानै गालांबाय आरो बेखौ जों गाबोन सुस्रांजोबनायनि खामानिखौ जोंनो मावगोन जिहेतु जोङो बिराद शान्ति प्रिय मानसि जिहेतु जोङो मुसलपुर समष्टि हिसाबै बा इउपिपिएल हिसाबै जों जिहेतु गोग्गो गोथार गोथौ सिन्ताजों सैथो सिन्ताजों जोङो बे रायजोफोरखौ बेंगासिनो दङ बेखायनो खाम्फा बरगयारिया फैगौ समाव आंनि लबेला नङा प्रमद बर' बिथां सारखौ जि रोखोमनि गाज्रि खोथा बुंनानै माने समाजनि गेजेराव गाज्रि बेफ्रु होदों गतिके बिथाङा जे बाक्सायाव स्पेसियेलि बाक्सायाव बेसेबांबा गिदिर हांसोनि दाउदैया बिनि आखायाव गोलैनो थांगासिनो दङ बे खोथाया सैथो आरो बिथांमोना बहुत बुथ्रा दिनैनि दिनाव रायलायनांगौ जेबो गैलिया बिपिएफआ मोनसे समाव मोनसे बिपिएफ होनना बुङोमोन दिनैनि दिनाव मुसलपुराव 3 बिपिएफ ओरैनो सोलिखानानै दङ 3 बिपिएफ बे जाहैबाय एइच सासेया जाहैबाय आर सासेया जाहैबाय ए आरो बिराद थाबनो मोनसे ग्रुपआ आरो सि जानो थांगासिनो दङ थ' बेबायदि गावजों गाव थासारि गैथारि मोनसे दोलोआ दिनैनि दिनाव सोरबा राकेश ब्रह्म सोरबा प्रमद बर' सारखौ माने सोमखारिनो हानाय बिसोरनाव जेबो थासारि गैलिया फैगौ 2025 सनाव बिपिएफआ एखेबारे मुसलपुर समष्टिनिफ्राय दाउदैया मोनगोना दिनैनो सियर खारन दिनै बिथांमोना मेदाघाटआव खुनु गेदारिं खालामाखै खुनु जयनिं प्रग्राम खालामाखै बिथांमोना मुसलपुर समष्टिनि खाना खुजा सिंस्रि बायनाय किडनि गैयि मेगन गैयि बिब' बिनानाव बिथौ गुवाहाटीयाव फरायनो थानाय क'क्राझाराव फरायनो थानाय सिख्लाफोरखौ सेंग्राफोरखौ बुथुमजोबनानै मोनसे माने भटिं मोनसे पलिसि लादोंमोन आरो बे भटिंआव मुसलपुराव खालि 1600ता भट मोनदों बेनिफ्राय आरो बुंनांगौ जोंहा जेबो गैलिया
इउपिपिएलआ जौगानाय जेबो खामानि मावनो हायाखै होननानै खाम्फा बरगयारि बिथाङा बुंदों मोनसेबो दलं आरो लामा मावनो हायाखै होननानै बिथाङा बुंदों बिथाङा सासे जाम्बा मानसि आरो बिथाङा हयथ' बेबायदि नलेज बिथाङा गैया खारन मोनसे समाव बिथाङा हाग्रायाव बबे हाग्रायाव बेसेबां माने रां खामायनो हायो बबे गलाखौ हाबा बेसेबां थाखानि टेक्स बिथाङा लायो बेफोरनो बिथांनि हिसाब दङ खारन प्रमद बर' बिथांनि सरकार फैखांनायनि उनाव जों लामानि बेलायाव दिनैहालागै 900 किल'मिटार जों लामा मावदों जोंनि मसलपुरावनो देख बेसेबांबा गिदिर जोंनाव ब्रिज बानायनाय रेकर्ड दं बेखौ जों बोरिमाखा सिंग्रा होनो आरो बे जाम्बा मानसिनि सोंनायनि फिननायखौ जोंहा बुंनांगौ गैया मोनसेल' खोथा फैगौ 5 बोसोरनि गेजेराव बिटिआरआ मोनसे समायना रमायना बिटिआर मालाय हादोरजों रुजुजानाय बिटिआर जानो थांगासिनो दङ बे खोथाखौ बे जाम्बा माखासेया बे जौ लोंथुमनानै ज' जानानै गाज्रि खोथा रायलायग्रा बे मोनसे पार्टिया जेबो बेफोरजों लोब्बा गैया बे खोथाखौ आं नोंसोरनो जोंनि बिटिआरनि रायजोनो आं दिनै फोरमायना होनाय जायो সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আজি আমি মছলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু মছলপুৰ ব্লক সকলোৱে ইয়াতে আছোঁ যেহেতু আমি আজি গম পাইছোঁ যে মছলপুৰ সমষ্টিত বিপিএফ দলৰ যোগদান কাৰ্যসূচী ইয়াতো গেডাৰিং এটা কাৰ্যসূচী তেখেতসকলে লৈছিলে ইয়াৰ আমি এটা কথা আমাৰ বিটিআৰৰ ৰাইজক আমি জনাব খুজিছোঁ আচলতে এইটো কোনো জইনিং চেৰেমনি নহয় আচলতে কোনো গেডাৰিং নহয় তেখেতসকলে আজি মেধাঘাট বুলি এটা ঠাইত তেখেতসকলে 2025 চনৰ এটা প্ৰি পল এটা মানে ভোটিং এটা টেষ্ট কৰিছিলে আৰু ইয়াত তেখেতসকলে আজি বৰ মানে লজ্জাজনক অৱস্থা তেখেতসকলে আজি মছলপুৰ হিচাপে খালি মানে 1600 মানুহৰ তাত ভোট পাবলৈ সক্ষম হৈছে এইটো কথা এইকাৰণে কৈছোঁ যে যোৱা 3 বছৰৰ পৰা আমাৰ ইয়াত 3টা ত্ৰিমূৰ্তি বিপিএফ আছে এটা এইচ এটা আৰ এটা আছে এ আৰু কেইদিনমান পিছত চিও ইয়াত হ'বলৈ গৈছে গতিকে তেখেতসকলৰ 3 বছৰৰ যি এটা প্ৰয়াস যি এটা প্ৰত্যাহ্বান যি এটা ইগ' তেখেতসকলে দেখাবলৈ বহুত চেষ্টা কৰিছিলে কিন্তু মছলপুৰৰ ৰাইজক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব মই অন্তৰেৰে সকলোকে মৰম যাচিছোঁ যে ইমান এটা কঠোৰ পৰীক্ষাৰ মাজত আজি তেখেতসকলে মাত্ৰ 1600 মানুহ লৈ পেলাই তেখেতসকলে আজি ইয়াতে প্ৰগ্ৰাম কৰিব লগা হ'ল মই মছলপুৰবাসীৰ ৰাইজ আৰু আমাৰ বাগানপাৰা আৰু দিহিৰা আৰু ককলাবাৰী আমাৰ এই 4টা যে আমাৰ ব্লকৰ অন্তৰ্গত ৰাইজ আছে মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰণ আজি তেখেতসকলে মছলপুৰ সমষ্টিটো মানে মছলপুৰ সমষ্টি যিহেতু 0ৰ পৰা 0 কৰাৰ যি এটা আমাৰ পৰিকল্পনা এটা চলি আছে আৰু ইয়াত তেখেতসকলে বহুত এটা যুঁজ দি পেলাই তেখেতসকলে আজি কামিয়াব নহ'ল আনচাকচেছ হ'ল ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ বাগানপাৰাৰ পৰা বহু মানুহ তেখেতসকলে আজি আনাৰ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু বহু মানুহ আনিব নোৱাৰিলে দিহিৰাৰ পৰা কমেও 20-25খন বাছ আনাৰ তেখেতসকলে চেষ্টা কৰিছিলে কিন্তু আমি গম পালোঁ 8-9খন বাছ তেখেতসকলে আনিলে ককলাবাৰীৰ পৰা বহু মানুহ আনাৰ তেখেতসকলে চেষ্টা কৰিছিলে তাৰ পৰাও গম পাইছোঁ আমি 8-9খনে বাছ আহিলে গতিকে আজিৰ যি তেখেতসকলৰ যি প্ৰি পল যি ইলেকশ্যন এক প্ৰকাৰ ভোটিং তেখেতসকলে টোটেলি ফেলাৰ 2025 চনত তেখেতসকলে আজি যি 1600 ভোট তেখেতসকলে পাইছে 2025 চনত তেখেতসকলে 100 ভোট নাপায় বিপিএফে মছলপুৰ সমষ্টিৰ এইটো একেবাৰে খাটাং হৈ গৈছে এইকাৰণে আজি আমি মছলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মছলপুৰৰ 4টা ব্লকত আজি আমাৰ খুব অহাকালি আমাৰ বহুত ডাঙৰ এটা চেলিব্ৰেশ্যন হ'ব আৰু আজিও বহু গাঁৱে গাঁৱে ফটকা ফুটোৱা কাৰ্যসূচীবিলাক আমাৰ হৈ আছে তো মই আমাৰ বিটিআৰৰ ৰাইজক মানে সেইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যি ব্লকবিলাকত তেখেতসকলে তেনেধৰণৰে মানে মানে পূৰা চেষ্টা কৰি আছে যে ইউপিপিএলৰ মানুহে বিপিএফত জইন কৰাব বা বিজেপিৰ মানুহ বিপিএফত জইন কৰাব সেই আটাইবিলাক কথা বাৰ্তাবিলাক মিছা তেখেতসকলে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ কৰিছে মছলপুৰত যে কোনোবা যদি ব্যক্তি তেখেতৰ বিপিএফ হয় যদি তেখেতৰ যদি বাইদেউ বিপিএফ হয় তেখেতৰ হাজবেণ্ডকো লৈ আহিছে তেখেতৰ ভাইটিক লৈ আহিছে আনকি ইমান দুখ লগা কথা এজন বুঢ়া য'ত মানে কমৰ মানে কিডনী দুটাও ফেল তেখেতসকলে উঠাই আনি আজি তাত মেধাঘাটত ভোট দিয়াৰ কাৰণে তেখেতসকলে আনিছিল মই ধিক্কাৰ দিছোঁ হাগ্ৰামা মহিলাৰ ডাঙৰীয়া দেৱক খাম্পা বৰগয়াৰীয়ে আজি যি ধৰণৰ কথা ইয়াত মানে কৈছে যে আগন্তুক দিনবিলাকত আমাৰ বিপিএফৰ বৃহৎ এটা
ভাল দিন আহি আছে এইটো মানে লজ্জাজনক কথা আৰু হাস্যকৰ কথা আপোনাৰ খাম্পা বৰগয়াৰী ডাঙৰীয়াই BTRৰ যি পচা মাংস খোৱা যি এটা কম্পিটিশ্যন BPFৰ মাজত আছে সেই পচা মাংসটো ছাপ্লায়াৰটো খাম্পা বৰগয়াৰী খাম্পা বৰগয়াৰী হ'ল পচা মাংসৰ ছাপ্লায়াৰ BPFৰ মই আগতে কৈছোঁ তেখেতৰ দৰে মানুহ বাক্সা অঞ্চলৰ পৰা এটাও ভোট নাপায় বাক্সাৰ মানুহে তেখেতসকলক ভালকৈ চিনি পায় গতিকে অহা দিনত খাম্পা বৰগয়াৰীয়ে বহু ডাঙৰ হাঁহৰ কণী বাক্সাৰ পৰা পাবলৈ গৈ আছে BPF দলে পচা দল BPF মানে পচা দল আৰু এই পচা দলৰ পচা মানুহে যোগদান কৰে UPPL দলত যি ব্যক্তিবিলাকে থাকিব নোৱাৰে কাৰণ UPPL দল এটা স্বচ্ছা ইমানদাৰ আৰু আত্মহিকভাৱে মানে আত্মাৰ লগত সম্বন্ধ থকা এটা দল আৰু ইয়াত কোনোবা পচা মানুহে এনে টেম্পৰাৰী কেইদিনমান থাকিব পাৰে কিন্তু তেখেতৰ লংজিভিটিটো ভাল নহয় তাৰ কাৰণে অলৰেডি BPF দলৰ পৰা লগত থাকি পেলাই আমাৰ দলত ক্ষতি কৰা কেইটামান ব্যক্তি আজিৰ পৰা 3 মাহ আগত অলৰেডি আমি তেখেতসকলক দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰি থৈ দিয়া আছে আমি মিডিয়াটোক কৈছোঁ আমাৰ ব্লগৰ পৰা তেখেতসকলক বহিষ্কাৰ কৰা আজিৰ পৰা 3 মাহৰ আগত হৈছে গতিকে তেখেতসকলক আমি আলু পচা বুলি কৈছোঁ সেই আলু পচাবিলাকক তেখেতসকলে আজি লৈছে আৰু আমি সেইটোও ক'ব বিচাৰিছোঁ UPPLৰ যিকেইটা আলু পচা আছিলে এনেইতো BPF নাই মুছলপুৰ সমষ্টি বা আমাৰ মুছলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আৰু মানে নাইকিয়া কৰাৰ কাম কৰিব সেই পচাকেইটাকে ইয়াত বহুত ক'বলগীয়া আমাৰ নাই जाम्बानि मानसिनि खोथाखौ जों फिननाय होनांगौ जेबो खोथा गैया कारण 2025 सनाव BPFआनो थाया दिनै मुसलपुराव 0 गाबोन चिराङाव 0 संफोर क'क्राझाराव 0 सार' फाले 0 दाउदैनि बिगोमाया हाग्रामा महिलायानो जानो थांगासिनो दङ आरो बिथाङा सम थानायावनो जुदि UPPL दोलोआव जुदि बिथाङा फैयोबा हयथ' बिथांखौ जों इसेबाबो बबेबा फेरलेब खना जायागौबा आगानसे जायगा जों होनानै दोननो हागौ बे खोथाखौ आं बिथांनोसो फोरमायना होयो आरोखि